Mayam Krumziri Adum Impact News ni Impact News ki Manung da Wahengbam Lalpal na mayam taramok sari ngasi Manung da khanu topic asi maroina Manipur gi oiriba situation sing mari lena BJP Manipur gi adum ba in charge oiba handak newly appoint tawkiba koi Raishawa gi MPM so oiriba Maharashtra gi karak padum Raishawa gi MPM so oiriba haiba tare koi gi Dr. Ajit Gopsari na ngarang thaim banda koi rel camp am da visit tawda media da phongdok ki wafam haiba tare maroina ma na phongdok ki wafam si Levasi Prime Minister, Levasi Bulusing Liba Prime Minister Narendra Modi, si Manipur da sungso isoidan Lak-Ani, aduga mahang lakmaton da makut hangagala oi, solution Manipur da hujuk lady ba issue sigi solution galoina na mahang Manipur da Lak-Ani hai waham dunia aduga hauki ba sahi ama hena Manipur thorki irang asing asimakta lenga asina pali center da pali lenga both state and center da pali BJP government asina tumina leithokte Manipur thorbi issue si loisana ba adumak makhal makha kya thabak thoram sing pakatona adum la iya waham dunia aduna Prime Minister Modi Lak-Ani haiba si kadai fo yauna thajaningai oige habani marona BJP Manipur ki in charge amana adubusu MP amana phongdo wahong oibana maram orga suyoidna Prime Minister Lak-Ani haba si miam da de adumak thajaba amdi oinari adumakpu sahi ma helaba si bofta hajuphoda khungul ama tarada maram orga Prime Minister Lak-Adur si karmatam Lak-Adur no haiba si ge sabsa matabdi pidabana karmanda Lak-Adur no haiba si miam da dum hangna wafam oiba aduga Prime Minister Lak-Matam da solution ama galoina Lak-Ani haibani na ma ke solution ji karma khulgi solution oigadribano Miam na yaba, adum dakal num ki miam na yaba, adum Manipur gi apun bi saktam kaidaba, hana leramba Manipur gi adum peace and normalcy Manipur adum oiba yaba makhal gi solution oigadri bra haiba gi wahung kya lakpa loina Manipur da haukiba numin kharani suma currency da habe tare khogi cookie gi lalobu sing marona KNF MC gi myo sing cadre sing khogi central force na phagalaktuna central not only central force state forcing yongna combined force ta phagalaktuna NI da sinaki report ka lakpa hai already development sidanga sigi peng news ki manona da khana na topic si lokho sabni sigi topic asi da khana ne da nga si peng news ki studio election business le video ba khoi panel sing si ai gi yet ek thamda le video si khogi oza kotum Joychandra using president ni oza Joychandra ba hamataram noksari oza Joychandra hek thangna na le video si oza and Satyajeet koi UNI Bureau in Chief ni oza Sutaram Noksari. Last but not least koi oza Dr. Yumnam Premananda Manipur University gi Head of Department Law Department gi oza ni oza Sutaram Noksari. Yana bu question si oza Joychandra laksage koi BJP Manipur gi in charge oriba Dr. Ajit Gopsari in photo ki wafam si tabada diam phajaba miyam da su yamna nungaiba amdi ori kai norga Prime Minister Modi se song soi Lak-Ani habani su ko si laktaba taraga su Prime Minister masamak na recently parliament su Manipur matang da hom phongdo ki lai ga du Manipur da Lak-Ani hab matang di pan khidabni adu BJP gi in charge asina maroni MP su ori asina Prime Minister soi da Lak-Ani solution purga Lak-Ani habani kari habini kari phaupi mukta da sigi Impact TV yengbi ri khwai tara wi kon ono khumjari tasengna अखोई मणिपुर दा लान थुई मेगी तांग अहुम दगी ना नसी सही अमगा था नि फाजले अखोई ना मियाम की थबक तो वोइना अखोई द फंगबो वाखलोन से थुई बलान से सिंकु की नार्को टेररिस्ट इंडिया गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना मैते इंडिजिनस पीपल ओरिबो मैते दा अतमनन सथब लाने Hairi lansi India ki adugunlo policy khara leramni haibse aikoina ngasi di ubu phange maram di kari gino haiba matamda ngasi Manipur government da hausi madu lauthokpa order thokpa 355 se chanaba haina aikoina law kari gino haiba matamda ngasi Manipur da ngasi lan mayam thokre commando singda lan sigi order phangdi haiba gumba aduga Manipur government na jiri bam gi thoki wa thoksi dai sida jiri bam hairi ba se puruk kaya na khunda ba nungsi chanana leiba lamdam amani mafam ase irang thon gom si haiba se aikoi CSO gi leader moina ngasi gi lengak ta thami lengak na matam chana madugi security advisor aduga DG da madu ai boina piru phawda thabuk oina pangthok taba haiba se masini Haibadi India government na India ki Prime Minister Manipur ki in charge Dr. Ajit Gopsari na Manipur ki India ki Prime Minister je Manipur da Lak-Ani haiba se masi makhoi na Manipur ki thoiba wathok se loisaning matam da loisan ba yabani na manabu la aga de sungsoi soidana loisan gani haiba se thajaba lai maram di kari gino haiba matam da aikoi India ki oiba parliament election jida
Palame Manung Sideshita, Irang, Itoki, I couldn't matam the Caleb. Election say, Katang and Kanatoragadi, Mishimina Hunteram Gunyana. Hiding Ibo point D, Indiana land Lucian Gedi, Lucianing Matam the Lucian Bi, Aduga, Indiagi Prime Minister na. Palamengi election power with the board combo laki draba amana Manipur la agadi aikoi karigumba solution amadi Lak-Ani haibse aikoi thajaba lei haibdo thamjage aduga aina khwaidagi important oibada aina thamningi je nahangi sungla laktaba ma Lak-Ani haibse masi karai phawda thajaba ya lanje lotion ge haragadi sungchoi chodana Lak-Ani lan lotion loi haragadi prime minister lawai haibse ngasi ai miyam da thamjari aduga aikoi iramdam ijati kannanabagi damakta aikoi ngasi di iramdam stegi adugun loba khun ngapu mayama adugi imai ben mayama ngasi tasengna Manipur kaibi yaroi Manipur apunba saktam gi damakta natraga Manipur da adugun loba safer administration aduga foreigner na khulingba leibak semge natraga drugs na mai na singje mangal lagi haibisinda imai ben na thingi basingse masi tasena ngasi gi central government amadi ngasi gi international gi mafam khudumukta maling gi mafam khudumukta khangba ngatne masi bauda ngasi phawbuda laktrise si maram khara leigani haibidu aduna aikoi India gi prime minister se aikoi gi di tasena mana India manungda leiba aikoi Manipur afifu state ta tawri thabuk singji ma loina yedi jetbu khangani khale adu oiba taragati ngasi di aikoi kuire sei moga tha ani hele aikoi gi han gi Manipur do hanjanna hona bada mana lakpiragadi aikoi yamna thaganingai oi awaba tarba matamda India ki prime minister na ngasi phawu hangdaba sina maram oiraga Manipur da leiba people's khudimangna mapu warureba adubu waruriba se aikoi tasengna ngasi di khangeba India ki oiba agenda khara thabak tawbana ma laktabani haibse aikoi Manipur people na ngasi di khange adubu khangadasu kuirabasu kuina sangbasu sangna Manipur da Lak-Ani haina aikoi gi adugunlaba Ajit Gorsarina Manipur gi incharge na haibse thabuk oina tawbiragadi laibuk phabu oigani haina ai han round so kai gum lakpa taragadi karam hol solution puraga laani lakpa taragadi ngasi aina ngasai thongibuduni haibadi sin kuki narco terrorist India government amani central security force na indigenous people oiba maitai da tanna thorpa lane lanse lotion lo haibane ba lanse ki solution je Manipur thugaraga lotion gi hairagadi amuyanna gi da mai ising gi haijan ba mai de gi haijan ba ga cham anagane ba kari gino Manipur je chahi lising mangai fuari lebane ba India da 1949 da merge tawgibane ba merge tawba matamda Manipur gi pang chawbu se aikhoin puraga laaga changibane ba Manipur se development lehengani hairaga India da merge tawra matungda tongning ba tawba aduga kuki natraga sin kuki narco terrorist na history khara sajanaga separate administration kuki len demand tawraga yat India government na taba madu aikhoi indigenous people maitai majority maitai lengai sungya yaro hebdu yam ngai oja Joychandra maroina prime minister Narendra Modi Manipur da Lak-Ani haibwa si thengna tasengna lakpa taragadi adumak yamna taram okpa harau wahum aduni aduwa karigumba lakpa taragadi makna purakudriba solution asi prime minister Modi na Manipur lakpa da yarokudriba purakudriba solution asi Manipur gi handagi lerakpa Manipur gi apun gi saktam Manipur gi koigi territorial integrity asida sumakhal amtagi compromise udaba soktaba adumlaba koigi makhal gi solution puroktuna Manipur gi normalcy poroknaba adungmaba wakholong lona la anba pami homdani matang sida ina mathang question si oja Premananda laksanang si oja Premananda prime minister Modi Lak-Ani haibo homsi madi clear oire karam kana lakadunu haibadu khangdragasu adubu lakpa taragadi solution amsu yarokani haibani Manipur gi issue si losenaba solution si Manipur gi apunu saktam kai daba makhal gi solution di poru haina si so makai yuseng makai de thambiri adu mamang da di central government ki makai de Manipur gi apunu saktam ka hello si hanjin adum thajaba piraga adum lakhrabani even koi gi NSNIM gi framework agreement ki matang da gi horaga even handak ki recent koi issue si da su koi union home minister na adum mamang da la makanda Manipur gi apunu saktam ka hello si adum hanjin haraga lairwa homni adu prime minister Modi na lakpa taragadi karam hongi solution porobi ai ozai mi engda kamai thambini haibi se tabo de ni nam nungai ko ngasi gi manu hona gi topic se Modi Lak-Ani solution Puraklagani Hairi haibane ba ko beng haibu nati kamyam haibu wa ne ba sai gi aduna
सिदेदा अखोइना खननिंगाय ओरिसि अहानबसिदे थमनिंगिसि डॉक्टर अजित गोप सादे को सिगिसि इंचार्ज नि मणिपुर बीजेपी कनोगी मंडल गे को ममांग दा सबमिट पार्टन ओइरमदुनेबो को याम फै सिमानगा हाइबो खोपा माइसि फजना हाइरिबरा नत्रग ngaaki खनाउदि थोलगा हाइबर सिसु क्वेश्चन नि को हाइदि बीजेपी हाइबा कनोसी राजदि दोलसी पृथ्वीदा ख्वाइदि चाउबनि हाइरिमि नदा अदगि मी याम सरकार पाइमनि अदुना हाइबसि विदाउट एनी शेड्यूल पीदना अखोइगी रिलीफ केम अमदा सा इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन मयाम दु उनबदा मीडिया थोन हाइबसि इनकमबदा सि अदुम क्वेश्चन नेबो को क्वेश्चन नेदि मदु आ पार्टी की करिगी लेपनरबरा नत्रगन मानंग हाकियोन सुम हाइबरा हाइबसि मखोइ खनबम चंगे को मासु रांची वालानी कनोबु राय सभा की पोनि महाराष्ट्र लापने अदुना सिगी पोसिमा अखोइना शेड्यूल पीदबसे शेड्यूल टाइम फ्रेम पीदेबो को मसिना अदुना अइन खंबदा मसी लाकनी खो नावे थाइना अंगांग ओइरी मतमदुदा खोइसि स्कूल गा काबा हौरकपदा आइदुने हलुवा वाला आगया एबर लानी एबर कन मिथुनगी सिमाल निजिंग एब हलुवा योंबा मा मिथुनना दान सब सिमादुनी कुइरबो वारी ने खोइना क्लास 1 2 की वारी नि अदुगी टाइप ता लेबा आर्मी प्राइम मिनिस्टर बु लाकनी कायनागा हाइबा सिपा हाइबु सुमदबन खली ही इज द खोइगी प्रेसिडेंट गे मथंग लेबा इंडिया सिटी खोइगी President is in the advice of the Council Minister headed by the Prime Minister. High neighbor ko, and Council Minister, Prime Minister in India si paije bani puri ni. Adu mo Prime Minister mai te Lak-Ani ka na ga mi na hire ga koi na thaja basa. Adu budi party ki mi na ngang pani na koi na 50-50 tare base ko 50-50 le jane. Lak pasu lak tapsu ai khadau na khang de ni basa koi Narendra Modi wapam si honorable Prime Minister ni ma lak tapsu ai masima ai di kai kameleti bap ta de bai. Hai di lak pu lak na lak pa yare 14 month old conflict ni conflict hai ka di samjam accident thokpa na team accident thokpa adagi tsunami lakpa ising chawba na te ba si di man made disaster ne mi na thon ba mi di ka mi no sai koi kan di pan bi di ko koi Joychandra di ani hom hai ado sa MP amu su ori ne do su Manipur BJP gi in charge di masi mana maning tam na Modi lak Prime Minister Lak-Ani ga habsi di ekta haibam thokta bra khali karigumba mongon instruction ama gumba leiraga hairam gadra habagi thajabadi thamba yadabra kamai to yoja masi press conference ku ma tawra kholaga hairaga di khaju phadoba haidi lakpadu without any preparation ne ma press ku unari bu kholiba moin korm bu sai ko do nai khambada masi kayamna chumbano oido achengba de khoi di अखोगी लाई डिक्टेटर का सिने को खोई लो द इन्वेस्टिगेशन दगा माइना का लाई डिक्टेटर का हापगा येंगा दि खंबे आई मसी मदि कैमते नो कमेंट थाजबा वाले हाइदि 14 मन ओल्ड इंग हाइजबदो मेन मे डिजास्टर दु नार्को टेररिस्ट हाइवे आईडी टेररिस्ट हाइ जि वेरी क्लियर नि अदुगा कांगलोप अनि खनबा समजम अदोम द पुथोगा नेगोशिएट तौनी वारी साननी कायनागा हाइबगी प्रोसेस गा संगक पसे मसिदि याम लाइबक थिबनि हाइतारे अदुना मसिदा अदुगी पोतुनि अनि सुबदना solution की पोट में यौसलक पसे नरेंद्र मोदी लानी अदुगा solution पुरक्लानी का है सिबसु यामना बेक लेबा हाइतारे ने बेक लेबा हाइदि मसि समाना बसे अखोगी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना सो हाइबनि को इलेक्शन लोरगा हाइदि लोयर इलेक्शन मुदि को इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन लोरगा रिजल्ट लाउथोरगा दि solution पुरानी का सु मान सो हाइबनि को अदु सुदुम तौदबा हाइतारे अदुना होरम दो माले मनुंग द होनबसु ओइसनु अदुगा व्हाट टाइप ऑफ solution से अमरुई को उजे आइन हाइसि खुद रोंग नेरेटिव अमा कुकी ना हाट बखोटपा दु सुन तबिदा पार्लियामेंट द कैदा दि प्राइम मिनिस्टर हाइरेसि अखोइसि नसाइगी टेररिस्ट सिंग अटैक तौरगा मिचम सिद इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग तौरगा अखोगी जिनोसाइड तौरिबा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तौरिबा अदगी टॉर्चर तौरिबा सिगी वार क्राइम तौरिबा सी पोस्ट सुपन पंदा हाइता कांगलुमनि समजम खनाबा मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट डिफिसिट काय तौखलेबा वारिसे लोइ सोइरे वारिसे अदुदनि आइना सोल्यूशन जि करिनो जि सोल्यूशन जि बेरा लाइदोरिको मोई की सोल्यूशन मोई खाली सोल्यूशन से बुला लादोरीब इरांग थोक्ता इरांग दुगी जेनेसिस हाइसे कमाई थोलेनो कई थोलेनो थीबम चंगे रूट कोस हाइ मोइना अखोइ खर फजबद जेनेसिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट से कईनु थीबे सी कॉन्फ्लिक्ट सिदी मैतैगा कुकीगा सी यानद्र खनब कॉन्फ्लिक्ट नतेब सी डायरेक्ट ला हाल रइ वारिनि लमदुर बोम थाजमी हा तोकपको तौगी जेनेसिस अदुनेब अदुगी जेनेसिस दुदी सोल्यूशन दु पुरके हारगदी अखोइना ततन हाइजबा सी वारी सागा सोल्यूशन पुरकबा यारोबा वारी साननी ट्रस्ट डिफिजिट लेरे ग्रुप अनि जि फमिननबा ताइसननबा होनबगी पोटमगा लेरि हेबा अदुगी सोल्यूशन दुदी यारो टेररिस्ट की सोल्यूशन दे आई हाइजबदो मिलिटरी क्रैक डाउन नतना कैम सोल्यूशन लेति खरंग कैनोदागा खोइनागा
Sigi new Kaitin Man Bida, Ngasira, Narana Tautan, Mihunga, Father Katabudo, Masi, she military crackdown, can hide ramification, Macham and Eboko. She overscaled up. Mush theatre, either like put it in the car, Robin lady, binocular lady, satellite image lady, Kadai, the Lejan was a tear, like Par, Masi, Aini Matungina, Ain Lejabaniqua, Masai Mado, suspension operation later Gasu, Adagidi, unlawful activity prevents Ekimakada, Moibu terrorist organization, Natraga, unlawful organization, Lautogasu. Lumayan lady with Pabia, Kulaibu, no Maibu Pirates at Jabro. Adus no May Masamas in Pirate City. Conventional weapon war, the Sinaba, highly sophisticated way about modern warfare, that Sinaba, no May pirate. Those are 100 Pagli, see among the two Pagat Legas, among the Smina Patak and Kogi, Kuki Tower areas in the Operation Toroga Kulai Pagatpa, the cadres in Pagat Pasi, Swina, Nahandagi, Parang 5 cadres, find Pagapusi, Ireliki, director among the Modi Lak-Ani Havasiga Maryland, and Naga Security, local Pukanda, Sigumba, Sigi Crackdown, Sigi Tosi, Hangalapa, or Mbia and a low we have Rakwine in views. Modi Lagasu. Kampu pidil la oina kwa phan han la ka doi ni an thoidok na aduga mai leiram da bi ai ko masi all India gi su government India gi su plan ma soi leibam thoidna ko haidi sum yeng bai wani last military crackdown na tarakani si solution leite na solution ju akoina de solution haraga akoi Amisa ji laga adagi Narendra Modi laga solution purakani kai se si da akoina sum thaja da na nungai thopodi swa ya ko solution je kaino ji yengmam changeba solution si Narendra Modi ki pikhau dagi natraga Amit Shah ki pikhau dagi puthopa solution oi biya roiba solution ji kaino hakanda terrorist tu di koina tatna haiman ko nungai ti kam kanda tang henjan baran khaleba koina ko terrorist sai di magi solution baiti angang holan bai ji terrorist di on spot solution ga dong ne aina haibana te ko supreme court na hai adai hendoktana India gi su BJP hu saka pai se NDA gi leader BJP gi su moi gi manifesto da Zero tolerance against terrorism and Yaujavani. Government Kimaki, most officially terrorist near Lautopati later Nina. Advina Agapasiki, we am a later Mali. Aduni, when a terrorist Lautok this is Beran in God, terrorist Lautok Hargati, and a sizable unlawful activity prevention act, 1969 Makasida, Section 3 Makada Lautokado in Evoca, Manipugi, a Kogi. Belly based insurgent group hai adusu phate ma haibasu Manipuri Revolutionary Party sing moina lautwe amaina moisu lauthokadabane bako adubu huju yam nungai paw mana moisi terrorist organization lauthokpudun wari imni ko adudi unlawful activity prevention act 1967 se sigi makada section 3 makada gazette notification minister home phe ana thokta soya ro adudi ko aduna wari imani aduna bu suspension of operation se abrogate taw makha chathaganu masi terminate was adugine suspension operation se lady gaidi terrorist organization lauthokpa yaroi aduna akoina su akoi civil society organization maira pai bi akoina haise suspension operation lauthok hairaga hojik si suspension operation is suspension yu laise aduna suspension of operation se masi sangdoktragadi they should declare terrorist organization naina masi direct central government tawba ama natraga state government recommendation tharaga recommendation thing thadoi se request of doing the central government na ministry lauthok doing gazette notification to the lauthok ade adu ma sathaba ama aduga organization as it is adudi hujiki makha to tare ko unlawful activity prevention 1967 makha da lauthok tare adu nataba moi ek sing city terrorist group to nataba ek ti hujik phaba yare ko anoba law lakhre bharatiya nai sanita 2023 July 1 this ana hogram ko adu makha da di section 113 ga adagidi 111 ahumji makha attack to where 113 sidani terrorist act define to duni adadi moi to organization nataba terrorist act aba ado sugi matam ni loi grabni extend to bagi order late to wani ado suji still lady na count to bada kitang la loi sa suji keno ni suji is policy ne ba ko suji policy ni government policy di anytime retrospective oina tawsu yai moina February gi ending the loi hibani dana ngasi tawnaraga phe adagi extension tawsu yai ba ko retrospective mamang date back tawsu yai ba ko adudi this is a government policy ni tawbudu bu akoina taksan base state government gi site gi su taksan ba civil society organization mayam punna taksan ba yabji kaino kanda su si
law that is shoes extend to the no more shoe never cause who later about you in the other government this is policy never policy method in a government retrospective effect dead back to yeah among them talking dead among them dead to you in the other madugi dead back to Rogadum Sanabaya Masida Kuna she can hire the ministry unadoni I mean sa unadoni adu unaraga minister home affairs subject matter city adu hire she the extend to we no more terrorist activity ni mo tawrising se ana mo terrorist organize la thokpiro se matam sar si ma taksan ba aduga adu la thoktra ka sojikti bharatiya nai sanitize la bani na akhoi gi section 113 terrorist act bomb pokhai ba no mai kap mai yum mai thab lo yaure adu tawbudabu intention ni kaino intention to akhoi gi strike terror in the mind of public or general public hai si aduna terror ama leita ga di ko terror gi intention yaw ta ga di terrorist ek ne ba ko adu ma khada organize na ta ba individual di book to ba ya dore hoji adegi organized crime ai na 111 hum section ji ma khada monitor organized crime kun drug darang hai na drug organized crime ko sathi je drug sima sai gi ko ngasai gi khoi ko mi na kaina golden triangle ship to khot pa adu so na ta bi da drugs organized crime ne adegi armed trade arm test berani ko drug ka ang loi pun bun cha toini war sigi finance sangi ne lan mi hat paisa ni ne adugi finance drug money ne puthora ine paisa sing aduga akoi da freely arms mayam phangi se hausi bokti ung tha tara mari 14 months sibu khulai watri ni ammunition ni nongoi maru watri ni nongoi maru si kaino lai khuding da ha pa khoina ui da ko choje me da adu kumai ne ta se ai supply chain is uninterrupted ne aduna takpati akoi proxy war ga hai ko ai khodi sinaba nungai ti khona anu proxy war bo ram bo si da supply chain si akoi uninterrupted kadai de no port lai ya aduna takpadi si war se akoi sam ba arai ba nate aduna aina khamba solution si easy nate aduga solution du tawgo da target do adu tawgo do ne solution hara kanda kai pira khola ga yaroi si da aina ai di kan haije bani terrorist ka there is no room for dialogue terrorist ka dialogue like yam no je oza kano thambiru soja praman thambiru simaroina koi Manipur gi issue si solution hona bada koi solution si Amit Shah na traga prime minister na makoi na puning ba mong da puraga solution si tawbe yaroi solution si purno hona bada yana hambada koi gi laiba terrorism sing have si terrorism have tare koi terrorism asi hana maru phona muthat na hona matou tai maroina hoji si Manipur da suspension operation si thabna ma waraga terrorist haina officially lock thopang ngam da basin marga suspension operation si matam loikre agi extend tawi matam leita ba taraga su mas dead back toroga adumak chathaba yawi film da leimna marga completely suspension operation lock tholaga terrorist kangu si taseng na terrorist ni lock tholaga Manipur gi maru phana muthatpa masin han ba solution oigani ha pham duni aduga prime se Modi Lak-Ani hariba si thajaningai oide matam si yamna sab schedule ama pi dam waraga pangai ha bor si ha bagi thajaba duni thambiru si matang si da sida jalaksan si prime se Lak-Ani si thajaningai oide pham duni oja sata gi mi eng da kamai thamiri Lalpal akoi yana han bada akoi gi BJP gi leader amana prime minister Lak-Ani haibase masi yabra yadabra haibase nene ningai moi masi ene sum ningsang bada Thailand 1987 da matamdugi foreign secretary AP Venkateshwaran akoi gi matamdugi prime minister Rajiv Gandhi se kadai da no ma chatkani na mala laktu ma to ma se foreign secretary laktu eba ma se aduna president of India vice president prime minister gi visit che ai masi ta mi amne ta laktu pa yabra haibase aruba mani mai protocol ma le मासे लापगी डिक्लेयर लापदी लारे द मासे लाउ हैन कोबगी अखोगी इनविटेशन फॉर्म फो तोंगाली हाइबा तारेको अदर मागी ओन इनिशिएटिव त लाके हाइबा माई फॉर्मेट अमा ले काइरो द मासे इंडिया की ख्वाइदगी चौबा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाइदगी चौबा प्राइम मिनिस्टर असिना डिफेक्टो इंडिया की ख्वाइ चौबा पोस्ट नि मागी रूल अमा ले प्रोटोकॉल अमा ले अदुगा करिगुंबा बीजेपी की प्रेसिडेंट लाकनी बीजेपी की लीडर अमा लाकनी हाइरोदी कोई बीजेपी की एमपी अमना अदगी बीजेपी की मणिपुर की इंचार्ज अजित नंगरांग हाइबिरिबेदो बद चुंबयाय अदु प्राइम मिनिस्टर की ओनदी हाइबा याब्रा लाकनी हाइबदि खंगदे को अदुगा हाइबा याब्रा अदु फो आई क्वेश्चन तौजनि अदु आई खंगजेति हाइजेते अदुगा अखोइना सुम येंगबसे सपोज लाइ खालसे मसे मणिपुर की प्रजा म्यामना प्राइम मिनिस्टर से लापा पामेबो मसे लापसे करिगिनो हाइबा मतमदा अखोइगी मणिपुर द सोइबसे अमुक नंगरांग अखोइगी नहान केनोना राजीव गांधी ना अखोइगी जिरीबाम अदगी चुराचांदपुर मोइरांगी अखोइगी मजरु लेरिबा अखोइगी इचिनाउ मयामसे मसी उबुद याम साथिना शॉक ओइ हाय हाना लेरमी फिबम से मसीदगी हेना सोक्चल ले हैना अदुगा
lalpan su ningsang bigani akhoi gi ngarang se nouringai dadi akhoi ai hana su akhoi si discussion am su thamjagane nouringai dadi mi gi awa ba se mayam chalaga hangi ko adu hojikti akhoi gi chinnaw mayam chei mi sing hum phu hen ti lobiri lebiri mayam se machi organization mayam akhoi UCM gi mayam oi khari si UCM la hande sing chaw da mayam pang ba dumaina adum pang bi ko adu khitang ni wat level machi wat pachi kari gi no hai kan ngarang chi mayam thomjali ba do aduna hojikki leiba pibam sida adu kuina mi sing bu ko gi mai da ngauraga leiba se yabra hai question ama lai aduga kaliumba lapka tardi akhoi gi prime minister ma lakpa se ma strategy ani hum di akhoi gi people ni expect tau se ihan am da akhoi gi hek yeng ba se kano immediate solution ama hojik lei ba crisis se kamaine resolve tau ni hai ba sima masi resolve tau da akhoi na pam ba se akhoi gi manipur gi laibak thi ba se manipur da akhoi gi ai gi cha se kai ma ngau sanara ba ai phuroi thi ma ga tau ni aduga ai yumlon na bagi macha ai na kar nusi da ba ko madure ma masi nga hiam ngak suni phu kai haib aduna akhoi gi manipur adike north east le riba aduga jammu kashmir gi da le riba akhoi praja myam chi laibak thi base hek hobadagi irang leitingai dagi adum akhoi da pisena base india gi khwai dagi sakti leba army je sina reba armed forces special power adu india gi khulai se akhoi gi hidak ta harga antibiotic ta khwai de kanba adu thaninga leitab khulai se manipur praja re thaine dagi sina kreba maji sina base dum operation blue bird oigera ngarang se akhoi gi 1987 da oinam da operation blue bird to bi ngarang sel observation to madu to bi oinam da to khiba adagi rims massacre si mayam chum ningsing murabadi akhoi gi manipur prajana akhoi gi tawba tarab su human approach ama agi ichai su da to ba deal to ba mong do adwaina resolution ma pami immediate ki neusina sigi tungda kamaina to gi hakan akhoi gi manipuri sigi praja sigi mi semba ama darkar oi mi sing se semba ama hojik yeng bio akhoi gi kuitingai da akhoi gi na chai kuntra tuk da si lekidaba ma lekidre na je relief camp da su adagi hojik se relief camp da le ba ichai su mayam na hai sina ne muje fees pi bangam dre hai jele ba is adi ngarang su akhoi gi fees pu ba pisa ta haure ha ba pim su tholai ngarang su ma society tem to me pau le tem to wi masigi crisis se masi kari kino hai matam da akhoi gi Manipur da leriba mi lakh kunthra manga si manung da thabak tori Manipur government gi employees di lising mar fu thing la ma khatane aduna atai mayam si di nukti gi chara nungmai kadai duna toroga hingba ngak tan gi aduna makhoi mayam si gi mi sing si kamaina sem ga dage haiba ma structure ma sina khoi future gi magi kaino mat pam adagi amana khoina pam se akhoi gi mi lising hum pu si gi mo gi yung chak bam se ma si gi yamne immediate yung mai se palo hongjan ba yaroi ba mana hana lermi ba yung si madu gi saba hat akhoi gi landari thung ahingam da saba dumaina China da akhoi gi covid le matam da achoba hospital saba dumaina achoba campaign amaga simba man dakha oibra haiba sima ai thamjaninge lastly akhoi na pam se political vision ma pame ngasai akhoi gi UCM president haibi khriba adagi wajana thambi khriba to manipur gi political vision se akhoi gi government of india da leitabra haiba ama pame political vision se anyum su bayai amana akhoi gi manipur gi praja da akhoi hojik soibada karumba kra hojiki hojik paliba government akhoi BJP led government na manipur da leibasina su haibada hana gi lerambada land law do ogera article 371 c do ogera haibadi akhoi hana indigenous populace akhoi se akhoi gi isagi lamda mi tabaya akhoi isagi own property da leiba yadraga atopa myanmar de lapana changaga leibadi ya basumba law aduga matam gi chunaba adumba akhoi gi vision yoba law khra semtokpa adum mayam gi akhoi political vision amasu dakar oibra haibase ai thamjaningeba sigi political vision se kyam sathina maru oigeda manipur india sina sum hong ku matamda manipur akhoi gi state macha sing se akhoi gi voice sum handar eba hoji voice sum handar eba se akhoi gi yengbio khoi rajya sabha de mp khartani adagi lok sabha de mp ani ni akhoi voice sum handar panina india gi as a structure akhoi na pam se manipur gumba small state gumba aduga akhoi gi mi anihum sina government gi formation mi chani ga hum rain to yoboda yodrabasu government se bai ami amani si ka shunati na ko adu moi de kaita laita banina lakta su yai haibagi adu amma leibanina political vision ama long vision ama su pami aduga irodo bada khoina haibase masi economic package khoi am toina haigi masi emphasis ama takar oiba prime minister lak matamda akhoi gi prime minister na haibase akhoi gi ishwar na haiba akhoi gi christian sing na bible la haibi ba adagi hindu sing na akhoi gi gita da haiba aswana puya da haiba sumaina laweba khoina adu prime minister ma lak matamda mana akhoi gi economic package ama achoba economic package ama manipur gi damakta lauthok pase masi takar oine
aduga lastly akoina pambase akoigi manipur gi youth sing se masigi kamaina tawdana hope ma gi ma'am se kamaina invigorate tawsike mo future kamaina tawsike mo se kamaina semjan sike haibasu musu ai thamjading aduga matab aduga akoigi hoji ojana thambi ki base hoji thuiba mayam se masis achouba aspect ama akoina sum ui ngasi ngarang nan thuiba ngarang ngasai lalpal su thambi ki ba mi manga phaba adi atai matam jo pha matam da अखोगी क्रिमिनल अमा फाबसे अने मी फारिबसे मासे कुकी ने मैते ने नागा ने फाब नते मासे न लम अमद नोंगे काप मी मद फुए हाबी काप दमत फाबने फारिबसे खुन अमगी विलेज चिप की मयुद फारिबनी को अदगी माई खुचु खुला लेरमी मेंगसे ओजान थंबी के दुमाइन कुछ इचम चंबा आइगी नाकता थांग लेरमो आइयुता फारोयबो मोद लेरमिसि याम थिना सोफिस्टिकेटेड एमुनेशन नि अर मसित टेरर फंडिंग अमा यावरिबो टेरर फंडिंग हाइबसे ngasagi माने सिनर खुचु खुला मेम अदगी मसिगी मधु लापसिगी मागी तांग पैसा मैम सुले लेप्तना कापीब खोलिब मैम सिगी टेरर फंडिंग अमा सुले लेप्तबमा अदुगा कापीब ममांगदा थंगिब इचासु मैम से मुइदा पीजनब पिथकनब अखोगी पैसा सु लाइब मसिगी से ड्रगतगी ओइगेरा अदगी अमदगी फत्तब पोटे मसिना अखोई मणिपुर से सुमत मसि फाइनली पुलप कमाने लोशन गदगे हाइबा स्कीम अमसु अखोगी प्राइम मिनिस्टर की अखोने एक्सपेक्ट तौब मसि मैम से पुलप पॉलिटिकल विजन याव अमा पुबिरागा मणिपुर की क्राइसिस से रिजॉल्व तौबिउ अरु तारी मणिपुर सुनाखै लाखिदरबसु अखोई मसिगी विजन मैम याव से पुलप लाखपिदबदि खितंग दोरसु पेनगनी अदुनतदि अखोगी प्रजा से अदुम वारोरगा लेगनी हने थम